Ethereum USD yo ndabona yaradutropinze, ndabona yaradukuyemo tu Ethereum USD, ariko nubwo yadukuyemo n'ubundi nureba neza mu daily urabona yuko ikiri inyuma yo kudukuramo ngaha muri iyi zone. Urabona yuko nubwo iri kugerageza gupushinga muri iyi zone, iragaragara ko hakora retest igira iki ikomeze iseringa ahangaha yaje ikora kuri sweep idukura. Impamvu irakomeza iseringa ni iyihe? Nureba neza iyi structure yakoze, katuma tuyirebere hamwe. Guhera ahangaha yakoze low ipushinga, ikora low high, yanga ku breakinga ya high ya low isitinze ahangaha, irangiza igize iki ikora high low, high low, high. None ubu ngubu yakoze iki low with body candle close y'iki yo mu munsi. Wabibonye ko ahangaha ya breakinze low, niba ya breakinze low kandi ikaba yageze iki ya breakinze body candle close, bishatse kutubwira yuko iyi change of character iri very strong. Iri kwerekana iki? Bearish momentum. Ubwira kwerekana yuko ishobora kuba rigiye guseringa bya nyabyo, ahubwo zone yo kwitega noneho iraza kuba iyihe? Ni point of interest isitinze ahangaha iyi fair value gap. No kumana tukareba ese fair value gap yaza guholdinga, nibyo turamanza kureba. Iyi fair value gap niramuka iholdinze, bishatse kuvuga yuko turakomeza tugira iki? Duseringa. Niramuka ikomeje guholdinga, turakomeza tugira iki? Duseringa kuri iyi level. Ubwo entry zone n'ubundi yaba ari ahangaha muri iyi fair value gap. Entry zone yaba muri iyi fair value gap. Then igiciro kikaba kigira iki gipushinga, kuko iyi zone ni sell zone, nubwo yakozemo aga consolidation ikomeze ariko ni sell zone of course. Biza kuvuga yuko n'ubundi ahangaha niho bugira icyo gusengera hanya. Kubera iki? Yakoze change of character yo mu munsi iri strong with body candle close. Stop loss nibura yajya ku bihumbi bingahe? 34, 1934. Entry zone igahinduka ikajya kuri kangahe? 1881. Entry zone igahinduka ikajya ku 1881. Igura ahangaha muri ibi bice. Nuko iyi ngiyi yari Ethereum USD uzi ko natwe yashyize trading. Ciao. Noneho